totoo akin na. Wala hindi ba natin lang mabungkar pasang kan. Masuk di forum kedua di Catalino. Tidak kembali ke jalan yang keluar di Catalino, tidak kembali di jalan semula. Jadi tak nalah si kamu tua torok kata Uma. Kita semua karena kantong-kantong sampah ada di masing-masing di tempat kita, tempat tersedia. Mohon ini Sabah Indah dalam bersihkan malah kita kepada kalian abang sia, jadi mohon kebersihan dijaga oleh kita sendiri untuk kita. Mohon ini sering diperhatikan. Kebersihan adalah ya bagian daripada kesehatan.
ko. Hindi na sa tulong sa lang. Huwag siyang masulan. Hindi na sa rin. Dera kay kare egas mo ro. Kare egas. Buwan hindi. Nento Mayra. Dera kana. Oh, hindi pa kita. Oh, ya. Sirang ka tipis. Higit ko sirang. Ini sa alian sirang. Na lako apa sangan na Toma lambuk kirimin di tele inan acara ke bisa na mape manasan modolo ke mang kami mangiruan yan na saja siya di lokasi ta maapi manasan keluar di Tetelino. Jadi kendaraan masuk dari samping gereja Katolik Tambunan keluar di Tetelino. Dari tenalah si tamu tuotan di Kota Uma. Iya. Si turut ketinggalan lo, si pengelola lengan batu nakulaan, tuh lari yang pada tak ay te patirasakan, te donen, si tete najo inan tu toro indo si turu
tilebang na matanal lo ku pamalesan ijo alam letere A keluarga alang letter B alang toparenge mangape tambunan alang letter C ambe tondok mangape tambunan alang letter D majelis gereja alang letter E turun tema perintah alang letter E alang ambek tunduk balik bokong alang letter G keluarga kutumain kalau ku inan batu lantang nomor bisa tangkian suruh nomor 2 inan batu lantang na siane tando nomor tando inan batu lantang na siane sande nomor apa inan batu lantang na negare batu pinsole nomor 5 inan batu lantang na ne lilingi pasang nomor 6 nomor 7 kosong persediaan untuk keluarga kita lah habitu tamunta bisa ta pada data madako nomor kedua saya laku sama pelumisa inanna saya ne Kathleen sama 52 sama 53 kosong persediaan untuk tamu keluarga sama 55 tangkian suruh nomor 56 inan batu lantangana nelita sama 57 inan batu lantangana sian emeri sama 10 karua inan batu lantangana pak sampai batu sama 10 kasera inan batu lantangana nek sakang nomor 20 inan batu lantangana bati nek kendek 20 misa kosong nomor 22 selaku 27 inan batu lantangana siane ape nomor 20 karua inan batu lantangana siane pindan 20 kasera inan batu lantangana siane semi nomor 30 inan batu lantangana Papa Amaria 30 misa 032 inan batu lantang lananai Thomas Sainok sola batu toma katia sola toma maraka iya matu tu jonainan tu toro di pamalesan jadi yang nanti batu tama malolona ta pakalole iya susito di saulina pung Papa Maria setengahna bati ne lulu kekabe karena ko kita mintu solana sanga belana Maria mote mai salura rasa buku tu umpasak kalena la minta mate tarampaka bulan ini urun namulu pati rasangka nih di daunnya kena lambi di balebangan Allah jadi tabe ta perangi yang itu sang siturusan ne aura boko tumbang datu sang siturusan bati ne lembang boko tumbang datu sang siturusan bati pengronal boko tumbang datu sang siturusan bati ne lembang boko tumbang datu sang siturusan keluarga
ne binti buntao pandangan sang siturusanna ne bakti to kakau sang siturusanna Bapak Ira Jakarta sang siturusanna anak almarhumah Nek Cici Karuaya Tumbang Datu sang siturusanna Nek Baru Tambunan sang siturusanna Nek Deo Karuaya Tumbang Datu sang siturusanna Nek Aini Karuaya Tumbang Datu sang siturusanna Pak Nek Deo Karuaya Tumbang Datu sang siturusanna Nek Rudi balik sang siturusanna Kamemme balik sang siturusanna Nek Mawar Tok Kalembang sang siturusanna Pom Perli Surakan sang siturusanna Pak Pom Perli Surakan sang siturusanna Pak Nek Aini Karuaya Tumbang Datu Gantiri sang siturusanna Nek Rio Taroni sang siturusanna Nek Mawar Tok Kalembang sang siturusanna Mama Ismar Karuaya sang siturusanna Nek Leon Tambunan sang siturusanna Pom Citi Karuaya Tumbang Datu sang siturusanna KIK Stasi Tumbang Datu sang siturusanna Papa Stepi Maros sang siturusanna Pak Nek Aini Karuaya Tumbang Datu sang siturusanna Nek Gio Gantiri sang siturusanna Ari Tok Kalembang sang siturusanna Mak Norpa Makassar sang siturusanna Nek Kepin Makassar sang siturusanna Pong Ailin Borong sang siturusanna Pongoyani Karuaya sang siturusanna Papa Eka Bone-Bone dolo yang lain dan daw te tongkonan ka dalatunan nang daw te pa ito paulalia la kuwa ada tabi kutana tao da tama mindara tondo pia ate unnoni baik te gumarete mani margo pangalapana sanda sawapa tangan ala pasalok ko tangan aliam patalimbong kukuha pia para rin kubay tiba gararangku bola papen taruganku kukuha makampan di malindi natin kay kalo randan di pudukku hindi kada nene manimpa ay malindi nalin na sumalang adara tong kaadili laku inde bisara todolo di potau atula usoyan rokote bang batorang apalaku palidan palako nenek si kami itelilina pada manitampunan mangape lako nenek siapa tanah todolo sia sarong kina la sia lokalamba sia nenek sia tumbang datu lagu pa wangi sandara dan nasi baru barana sia nenek sia pom kadua sia yo kalamba puang amatua daw tang anak ini lagu pa wangi sandara dan lagu piriki tumbuh dina si tulang pangarundamna tedao nenek lagi rundunan pulau patiras sangkana amitulah kepiting ayo ko ammi sande epikanan kairinku na tamalen to tanah kada nenek lagu soyan tamalodang susuku bisara todolo lagu benang rokote bambato ramang apalah alo bangan luar pak sini balik pesang apia gampa angkulan ngampal dikatawe lako timbang tingayo kakarare angga to di landolan ni jemme bagbayaran na kebendan di dandanan sangka to di langka ba taunan ni karabang pangapelawan na ketunan nang ipanan dari saralam tetondo di sedan renge daw tongkonan na
na bintin niya balong bumbulan na todolo di buatodolo di alikat talibang laa daon esungan na ia mo boleh ban nang asiran na di me ba bayaran na di galak patang pagapelalan na turun paring itu di potangan tangati benton na tedai na sa bukan pekam pekam Angkapa kula mekatabe ella kotimban tingayo makaraenga temaye tomangkali dulu tekken pura di turo takba pakapa tomangkali bililang sa pura ditun buah mata sa turun tomak aparenta rantu kudu may madona landa aselan deton Pakabang kula mesiman lame katabe ella kotimban tingayo malah bina temai turang de surat madatun nabuang usio tinggi kada madatuna saabukan turang pastor pendeta pakapa jomai pira puluhan dulu pakapa kubuat tabe tangku pasalianan rinding simantangku palekok namanang abanua laku anggenna tetap tium bak panaling bang dolo gampang pintu tuana libu sanda kalua lian lantai nang mangka esungan pura la di pasititi bang patorang nang dako ke i barang bukti pati rasa kak tidak nenek mania pandang asyirat na pandang balana anna lindo pole sanda lindona parang tampara paana angga totium ba lau mai lilina padang dibalik boggo tolau padang di boggo tium ba tuna aturian na sia tandi pada anak natam pagayang sia tumbang datu lindo lukasan dalindo na tongkol pantarisan malabi nang katotim ba alaw may padang ditong mga datu doon logo padang di baliki tolaw lilik na padang naleboti dan siya tumbang datu agaran nang katotim ba adaw may lili na padang padang kinanian di gente emisa ba bana Dautun dokoto nanay men rasa terung otoni po ja tumuane mangim pulupang pamasyakat tu bahkan tianan nadao padam di pun tau lindo dukasan dalindo nanggatoti umba daya may lilik na pantaranakna siya nenek tirade dulu kepadam itu pagka tungkol dugapan parisan makaran ng katotiumba pada mati mambila dolo bato lelian nuran ng katotiumba aja may padang di Betawi dolo pada di Jakarta pagka tungkol dugapan parisan malabi ng katotiumba lili na padang di Sulawesi tiumba pada mati Makassar dolo padang di ujung pandang pakapa siya kalamba atau tiumba padang di lu tiumba padang di Bone
Paano ikaw pinasuan para kayo na ano? Siya din Sa inyo ulit.
Kopi benda. Dolo jomay kukwa tontong ba kami katabi lako Toronto perenge lako Bapak Pastor de Anastasi siya lako tong aprenta lalana te tondo labutun na jomay pira-pirainan na lako Indo ambe lalan na duka te tondo kala butun na jomay pira-pirainan na lako kita men tu solana sa tu rampo tongkon alo tatemo ay na te dong ana ne kalana umpatu papakalana te dong ana ne kalana umpatu papakalana Allah maafin Tuhan kan mesiman daw may tetong konan kara la maafin tolekan ni me katabi daw may te pani to bisara lako kita angga Torang pulau tongkon ni allo leko na te daw nene tu manda apa daw teti kutamben na manang banua daw sang palantana tu la di paturu turu to mamma ala di parore to matindo dako oke dako Diong salike na lambi ti lebangna matan nallo ia mawan na ngasiran na pandan balan na tapil lalundun ni angga mairi
lako kita tumanda apa na riatan nun indegaru ga ampulembang to bintin pa nasembe talikuran ni indelantang atau la abi itu manda apa unno ko si ulang amali bintin pa unni sumusika dende kaboro temai sorongan wilaso unno ko siya la arara unne sumusi panapi balusu apagi gua tabe tapatanan patalingaduan tatapalidan pasuli pa aperangin tatama sengana tama lainna latatan di talinga apa yang dari pa agan tiananta iya maturong bamanna siya nenek kalana damai tunga rampa marin dengan terung tutun ma atau konan laki mempatu laku papa kalana lau padar katung konanna kini mas sali alam atom cuma akan bunusannya dawa alam keluarga alam letter G si taruh lantang nomor okarwa selako sama pulau misa si taruh na rombongan nabati nelembang lo mebok tumbang datu rampung putih dalam makambang kumpulan banak buku tak masih piadiran maatete tangkian suruh lau padaru katong konan nakin dege masali alam atom koma akam bunusan edaw alam letter F alam turun ambe tondoko baligi boko sitaru lantang nomor sama pulau sama pulau 5 rombongan siapa bati ini lembang lo meboko tu mga datu mempatu lako na ape lo pataru katong konan na kende alam letene sitaru lantang nomor 22 selko 27 rombongan na Papa Ira jaman Jakarta mempatu lako Papa ape lo pataru katong konan na kende alam letter F alam ambek tondo ke baligi boko sitaru lantang nomor 22 selko 27 rombongan siapa Papa Ira jaman Jakarta mempatu lako Papa Ahans lapa taruh katong konana kende alam letter F alamat turun ambek baligi boko si taruh lantang nomor 22 selako 27 rombongan nasiane baru di Tambunan rampung putih di rara makamban kumpulan banang buta masih pederan maatete tangkian suruh lapataru katong konana kendeke alam letere B alam turun to pareng manga be Tambunan batu alam letter C alam ambe tondoko manga be Tambunan sitaru lantang nomor sama pulau apa sama pulau 5 rombongan siane aura lo meboko tumbang datu mempatu lako Papa Hans lompataru katong konan nakite alam letter E sitaru lantang nomor 22 selako 27 rombongan siane nebati lo meto kakao rampung putih tirara makamba kumpulan banan buku tamasi pederan mak tete tangkian suruh lampataru ka tongkonanna inde inan nomor misa sitaru lantang nomor sama puluh sama puluh 5 si taruna rombongan Pati Pongronal lo may boko tumbang datu lampong nula rara makamba numpulambangan buku tung si piaderan tutun matangkan suruh lau pataru katong konan nalang mas salialang daw alang letter
alang ambek tondok balik boko sitaru lantang nomor 10 apa selaku 15 rombongan nenek Aini Karuaya tumbang datu rampu mempatu lakone ketlin laun pataru katong konana menta malantang nomor karua selaku 10 misa rombongan nek Deo Karuaya tumbang datu mempatu lako nek ketlin laun pataru katong konana lalangan masa dialang dao alang letter F alang ambek tondok balik boko sitaru lantang nomor karua selako 10 misa rombongan anak almarhumah nek cici Karuaya tumma datu mempatu lako papaang laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 20 kasera rombongan keluarga nebiti daw may buntao pandanan rampo mula rarama kambang umpolambanang buku tanah si piaderan tutuma tangkian suruh lang pataru katong konana menta malantang nomor 10 apa selako 15 si taruna rombongan nek Deo Karuaya tumbang datu mempatu lako papaang law pataru katong konana langan masalialang daw alang letter F si taru lantang nomor 22 selako 27 rombongan nek Rudi inde balik mak tulok mai tumbang datu mempatu lako papaang selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Mama Ismar Karuaya mempatu lako mamaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Pomeristo Malio tumbang datu mempatu lako nenek Ketlin laun pataru katong konana menta malantang nomor karua selako 10 misa rombongan Bati nek Seba Tambunan mempatu lako anak tomate laun pataru katong konana menta malantang nomor 10 apa selako 15 rombongan Papa Aristo Malio tumbang datu mempatu lako nenek Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan nek Leon Tambunan mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Kameme balik tumbang datu mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Pomcici Karuaya tumbang datu mempatu lako papa Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan nek Kevin Makassar mempatu lako nenek Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Mak Norpa Makassar mempatu lako nenek Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Pumeyani Karuaya tumbang datu mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Papa Eka Bone mempatu lako ne Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Pumeyani Karuaya tumbang datu mempatu lako nenek Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan nek Maksi tumbang datu mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Pomerisan Kanandena mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Ari to Kalembang mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Negio Gantiri mempatu lako nenek Ape laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 27 rombongan nek Aini Karuaya tumbang datu mempatu lako papaan laun pataru katong konana menta malantang nomor 22 selako 27 rombongan Papa Stepi Jomai Maros mempatu lako papaan selalu pataru katong konana menta malantang nomor 22 27
rombongan na pong Ailin Borong mempatula ko papaan sa pataro katungkonan na minta malantang nomor 22 sila ko 27 rombongan na kaika stasi tumbang ratu lo may tumbang ratu mempatula ko nene Ketlin lau pataro katungkonan na minta malantang nomor 2 sila ko 10 misa rombongan na ne Mawar to Kalembang mempatula ko nene Ape lau pataro katungkonan na minta malantang nomor 22 sila ko 27 rombongan na nenek Aini karua ya tumbang ratu mempatula ko nenek Ape lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 22 sela ko 27 si Taruna rombongan na nek Rio Taroni rampung nula lara makamban umpulamban buku tang si piaderan tutu matangkan suruh lau pataru katungkonan na minta malantang 10 apa sela ko 15 rombongan na Nepaldi Gantiri mempatula ko nene Ape lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 22 sela ko 27 rombongan na Pong Perli Surakan mempatula ko Papa Ape lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 22 sela ko 27 rombongan na Nek Mawar to Kalembang mempatula ko Papa lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 22 sela ko 27 rombongan na Pong Perli Surakan mempatula ko Papa Al lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 22 sela ko 27 rombongan na Bati Nek Mairi Babangan rampung nula arara makamban umpulamban bukutang si piaderan tutum matangkan suruh lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 10 apa 15 rombongan na keluarga Nek Deli rampung nula rara makamban umpulamban bukutang si piaderan tutum matangkan suruh lau pataru katungkonan na minta malantang nomor 10 apa 15 tadi ia mau pagantian antara masolan asan tu di pamasi yang sangkut rokote tengah-tengah masolan asan apa ki gua dan timanite mai pagantian anta nasalaran dan dipuduki narenda narade sumalang tongkak dili lagi ki gua tarampo marampa inde pasti kita nani pakana ya mote mai ampuna kipadolo na nenek nama dua anak anak kipadolo nambe na kipaundi belana pihak-pihak pada dinki betik patam para pak ki bola papen taruh kaki na kikua lako kita solanasang bayi mata ka atau lambang bo ya waktu norong pikir mas solanasang apa belana makamban pateme salurara saluruku tutor pasaka kalena diong babang katongkona tutor lamen kara patamate lantang karampuan naki gua tabe takaringanang kadeta ta tiberu marampak molokotu inan mangka di papatuan ki den naupa nakatong konanta sundure kelolok na upulang ngampedonana nakada kure sumaga mawa bekola disuero kote tangata-ngata mas solanasan apa ki gua katong konanta solanasan langan ditimang ma bulololo dirande ma ao tang kelesoan. Iya, ya lako salurara salubuku tu rampo umpote te rara makamban umpolapanan buku tang si peder ma tete tang ken suru iya tula tasitiron pungamian pungotalia nasene gutur iya tula tasitiron pungamian pungotalia nasene gutur. Tentang kami kata wera dan mesiman rokote olo malawi tamasolan asam belana makapan marapuan motene keluarga salurara saluruku tu lompasaka kalena
lamin tamate lantang karampuang boyo tabe ta perangi pujona sangat tamasawanasan dia matu sang siturusan na ne teti Makassar sang siturusan na keluarga ne Gian Tumendeng Bebo sang siturusan na Mama Arisal Samarinda sang siturusan na ne Tio balik sang siturusan na ne Nenek Alin Makale sang siturusan na Mama Arisan Kanandena sang siturusan na ne Maksi balik sang siturusan na ne Ria Tetelino sang siturusan na Papa Iner balik sang siturusan na Mama Ina Makale sang siturusan na Papa Eka balik sang siturusan na Papa Arum Borong Makale sang siturusan na Weli Gala Tetelino sang siturusan na ne Clara Gendari sang siturusan na Papa Yesi Makassar sang siturusan na Kepala Lembang Sarambu untuk Kepasan Sarambu sang siturusan na ne Laga Kalimbuan sang siturusan na Mama Gren Karuaya sang siturusan na ne Pirda balik sang siturusan na ne Noel balik sang siturusan na ne Deo balik sang siturusan na Mak Ronald Malio sang siturusan na ne Ina balik sang siturusan na Papa Andre Makassar sang siturusan na Papa Putri Kalimbuan sang siturusan na Papa Dona Bogor sang siturusan na ne Paleri Kandari sang siturusan na keluarga ne Yesi Kalimbuang balik sang siturusan na Matius Lelegala Boko sang siturusan na ne Rapa Boko sang siturusan na ne Ezra Boko sang siturusan na ne Leri balik Tumbang Datu sang siturusan na ne Maya Talongan. Jadi yang mau keluarga tu terolong pasaka kalena la minta mate inam kapelayuan. Penduan nomoinde taram takam madu seninde pesurunan tomarinti lati seno lanaula indera lana kampan inde bukutang nasi piaderan pa kapa inde tolau pa anda abun turengena basse siduka aratu parang para pak tibain pak todingan malah angga to tiumba alau mai parang di baliki tolau parang di seku nanai bendan tongkolan Tolau tongkonan do sitarana kabarana kayu kalam dona sangka si syahadana lamba layuna dan pa lelian siria kabareni santo iyo toda wai mata na bogoi mali moman tena lambi sidon tapu batinina ada nenek sangka aturan todolo pangkapana paramaduka tampara pana angga to tiumpa alau mai lilik na pada mati powas setangana tolau
pada madi po tali ngarara anadi po sulingi bulan nananai bendan siapa gunturan lilina padang nale pongo pindan sia nenek sia merabiang tiung yang baralambaan angga to tiung baa ba padang dibuntu bebasan kulambi itu dia melili ina padang adipo bas sekakan nadio ma padang adima akale lili ina bantaran siapullu matua padang nabi dan siapa bunga padang adima kali di pobas kakan na tumengka randan di kuduku kakumbaya karambau darah atau keadilan laku padang adi membela to dio tondo to lelian nuran dio padang atona bala tasiki lidikna padang di Samarinda doloko dukato ombo padang di Kendari buutu padang di Bogor linda duka sandalin donan gato tiumba dio mai lidikna padang di Makassar doloko padang di ujung pandang tariki tikuran dan padang di Sulawesi kuah makam bampi manindi nateng kai kalau randan di puduk kuin dekatium baranta apa kusanga sun dummoku palilingi bontong mangkamuku tambem baladada kadollo kanta apa daku opa angki sulemang kalioto tibalgi maapung kaparumpo laun palilingi bontong ikati umbaran tanatai eti pasalian rindi tai eti paleko namanang ngabanua kena lambi itan dan nalu nadako kedako kena dete kulla kasih dolokan nanang kakenangka ke ki pamalesangi bak gantiananta
ini bontong umara teka tabe ku tang laku tampil balate dong marapes simangku apa ku gua tabe lako kita masola nasanga ta patanan rampak patanan talinga duanta ta palidang maya pasunin pak perang kita apa talasenga natang lain ala tatanan di talinga sangadina inde salura salu buku tu maras sampah turun gerai lante lantang taula di garuga ampulemba iya mutu rombongan keluarga Messi lo makal kalin buang balik rapo mare dengan tedok tun mak tokon lagi mempatu lako nenek ketlin lam pataru katong kona na langam masalia lang daw alang letter F alang ambek tondok balik pokok